Mandua pe María irugarecebe epoína pe inglevi maerande pereiko TV baja pe diario pe yandeña vendero vare guaraní ñe'ẽre jajevalévako guaraní ñe'ẽ jaipurumívakue ikatu hag̃uáicha jahepyme'ẽ pe diario ha opa mba'e jareguerekovakue ha upémarõ roñemoirũ Rubeni ha roho Paraguaýpe roñemarandu guaraníre mba'ére ahechakuaa che pe guaraní ñe'ẽre aikotevẽtaha ikatu hag̃uáicha amba'apo che amba'apo'akue Salud Públicape Ág̃a Universidad Nacional Asunciónpe Facultad de Filosofíape 28 años potaitéma aihague upépe ha ág̃a peve aipurúpe guaraní ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha ahekombo'e umi che remimbo'ekuéra oúva ambuetávagui ndaha'éi ápe villeta peguánte pe sapy'ánte oikotevẽ guaraníre nahániri opavave tenda rupi ñaikotevẽ guaraníre ikatu hag̃uáicha pe ñane rembiapo osẽ porãve ha upévare che ha'e María rupive cheamohu'ãva'ekue avei pe guaraní rehegua pe mbo'epy ha ág̃a ha'e ko'áko mba'eguasuete ojejapóva hérame og̃uahẽva oréve ha'e oikovéiti ore apytépe ha mba'e ahechakuévo ha'e che ág̃a hatavéntema amba'apova'erã pe guaraní ñe'ẽre ikatu hag̃uáicha osẽ tenonde'y otro profesor David Galeano che David oĩ ha'ejípi chupe che irũngue pe universidadpe ha oikuaahína peteĩ tembiapo guaraní rehegua ajapóva sapy'ánte chembo'ekaky ojepi ha he'íjepi chéve egueru ke chéve ikatu hag̃uáicha Ateneo rupive jahechauka pene rembiapo sapy'ánte che ate'ỹimíjivi pero ág̃a kóva chemombarete ache ha'e 2017 pe aikuaakátape che rembiapo guaraníme ahaívahína amese che aguyje ape profesor Catalinope David ha iñirũnguerakuépe avei imandu'ahaguére pe che pehẽnguére Mariare ndaha'éipe hérante opyta hag̃ua kuatiápe péva pemandu'a pejapóvakue hese ikatu ndaha'éi oréve añónte oremombaretevétava ikatu koarire hetave mba'e ojejapo guaraní ñe'ẽre avei hetaiterei